Horoskop za Jarčeve februar 2024. godine. Dragi Jarčevi, dobrodošli u februar, mesec u kojem će se istaći vaša posvećenost, ambicija i ljubav prema tradiciji. Očekuje vas period u kojem će se naglasiti poslovni izazovi, emotivna dubina i potreba za pažljivom brigom o zdravlju. Evo šta vam zvezde poručuju tokom ovog meseca. Posao. Dragi Jarčevi, februar donosi poslovne izazove i prilike koje će testirati vašu posvećenost i upornost. Vaša ambicija će doći do izražaja, pa iskoristite ovaj period za postizanje profesionalnih ciljeva. Razmotrite kako možete dodatno unaprediti svoje veštine i izgraditi snažan temelj za budući uspeh. Timski rad će biti ključan za postizanje ciljeva. Deljenje ideja i resursa sa kolegama omogućit će vam da prevaziđete izazove. Vaša praktičnost i sposobnost organizacije bit će od velike pomoći u vođenju timskih projekata ka uspehu. Finansijski aspekti će zahtevati pažljivo planiranje. Razmotrite dugoročne finansijske ciljeve i postavite strategiju za njihovo postizanje. Februar može doneti prilike za povećanje prihoda, ali budite pažljivi u upravljanju troškovima. Ljubav. Kada je reč o ljubavi, dragi Jarčevi, februar će vam doneti emotivnu dubinu i jačanje veza. Ako ste u vezi, posvetite se dubokim razgovorima s partnerom. Vaša ozbiljnost i predanost mogu ojačati vezu i doneti dodatnu stabilnost. Otvorenost za razgovor o zajedničkim planovima doprineće harmoniji u odnosu. Za slobodne Jarčeve, februar donosi priliku za ozbiljnije emotivne angažmane. Ne plašite se istražiti dublje osjećaje i povezati se s nekim na dubljem nivou. Vaša strpljivost i doslednost mogu privući osobu koja ceni ozbiljnost i stabilnost. Ako postoje izazovi u vezi, februar će biti povoljan za razrešavanje nesuglasica. Vaša praktičnost i sposobnost rešavanja problema doprineće ravnoteži u odnosu. Posvetite se izgradnji poverenja i zajedničkim ciljevima. Zdravlje. Što se tiče zdravlja, dragi Jarčevi, februar će zahtevati pažnju prema vašem fizičkom i mentalnom blagostanju. Vaša sklonost ka radu može dovesti do stresa, pa je važno pronaći ravnotežu između posla i odmora. Odmor i relaksacija su ključni za očuvanje vitalnosti. Fizička aktivnost će vam pomoći da održite energiju i snagu. Razmotrite uključivanje u vežbe koje vam donose zadovoljstvo. Ishrana bogata hranljivim materijama podržat će vaš imunološki sistem. Emocionalna podrška porodice i prijatelja igraće važnu ulogu. Ako osjećate potrebu za razgovorom sa stručnjakom, nemojte oklevati da potražite pomoć. Važno je posvetiti se brizi o sebi na svim nivoima. U zaključku, februar 2024. godine donosi Jarčevima prilike za poslovni rast, jačanje emotivnih veza i pažljivu brigu o zdravlju. Iskoristite svoju praktičnost i predanost da biste postigli svoje ciljeve. Neka ovaj mesec bude period uspeha, ljubavi i ličnog blagostanja za sve Jarčeve. Srećno! U cilju pružanja maksimalne podrške, naš Astro centar omogućava korisnicima kontaktiranje iskusnih astrologa u bilo koje doba dana ili noći. Brojevi telefona potrebni za započinjanje razgovora sa astrolozima su dostupni na ekranu. Bez obzira da li vam je potrebno trenutno tumačenje snova, pitanje o ljubavnom životu ili jednostavno želite osvetliti put koji vodi ka budućnosti, naši astrolozi su tu da vas saslušaju i pruže vam dragocene uvide 24 sata, 7 dana u nedelji. Vaša astrološka avantura čeka samo jedan poziv ili SMS daleko. Za sva dodatna pitanja, možete posjetiti naš sajt astrološkicentar.com.